Yes, reka nguhereze ikaze rero ku YouTube channel nanagusuhuza we aho uherereye hose nkubwira ukomeze kugira umunsi mwiza n'igitondo cyiza rero njya ntawe utazi ibiri kubera muri Republic iharanira demokarasi ya Congo aho uko bwije n'uko bukeye abanyarwanda benshi barimo baburamo ubuzima bitewe n'ibibazo biri kubera mwa kiriya gihugu cyane cyane noneho abanyamurenge bari muri iki gihugu cya Republic iharanira demokarasi ya Congo bari mu bibazo bikomeye cyane, ubuzima bwabo buri mu bibazo bitoroshye habe na gatoya, aho abanyamurenge bari muri iki gihugu cya Republic iharanira demokarasi ya Congo bari kwicwa na drone ku rwego ruhambaye, bari gupfa ku bwinshi ku muvuduko uhambaye ku rwego rwo hejuru, bari gupfa ku bwinshi nta buryo nabikubwiramo, ariko nawe ni ibintu urimo ugenda ubona hirya no hino, ku buryo noneho abantu bamwe na bamwe batangiye kubagirira impuhwe bitewe n'ibiri kubabaho. Ese koko amaherezo y'ibi ngibi ari buze kugenda gute? Abanyamurenge ubundi ngira ngo ni abantu babaga muri Republic iharanira demokarasi ya Congo, ngo umurenge ni ahantu babaga ari benshi ku rwego rwo hejuru, wumve ngo ni benshi ku rwego rwo hejuru, ni abantu bari batuye muri iki gihugu cya Republic iharanira demokarasi ya Congo, aho bari batuye nk'uko mubizi rero abanyamurenge ni abantu bakunze korora inka cyane ku rwego rwo hejuru, rero nabo aho bari batuye ni abantu bari aborozi cyane ku buryo bavuye ahantu bari bari nta buryo bahunga, kubera yuko bibaye ngombwa ko bimuka aho bari batuye bakava iwabo muri make niko nabyita, bahasiga imitungo myinshi cyane, wumve ngo nta kintu bajyana, kubera yuko umutungo wa mbere abanyamurenge bagira ni ubworozi bw'amatungo. Abanyamurenge borora inka ku rwego rwo hejuru, ngira ni ibintu muzi inaha ngaha mu gihugu cy'u Rwanda bahatuye, ni ibintu mujya mubona nyine. Rero aka kanya igihe ari cyo abanyamurenge bari muri Republic iharanira demokarasi ya Congo bari gupfa ku rwego rwo hejuru ku muvuduko uhambaye, bagapfa ku bwinshi. Ngira noneho ejo bundi mwabonye ibiganiro byagiye bisohoka ku munsi w'ejo, ngira na Ruki mwarabonye yaragikoze avuga yuko muri Republic iharanira demokarasi ya Congo abanyamurenge bahatuye bari kwicwa n'amadrone. Ni ibintu mwagiye mubona, si ngombwa tubitindeho, ariko noneho uyu mwanya ngira mu bice byose byo muri Republic iharanira demokarasi ya Congo uyu mutwe wa M23 wabafashe, harimo nka Goma, Bukavu, aho hombi uko uyu mutwe wa M23 wahafashe, abaturage baho barishimye bavuga yuko kuva uyu mutwe wa M23 wahafata amahoro yagarutse, ubu ngubu buri kimwe cyose kiri kugenda neza, bishimira ubuzima babayeho kuva uyu mutwe wa M23 wakaba muri iki gihugu. Ariko se noneho mwaka kanya wakibaza ni ibiki biri kuba, ibintu bimeze gute? Nimba ari ubwa mbere ugeze ku YouTube channel Rwanda ni Future, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, ukomeza kwishimirwa n'amakuru tuba tugenda tubahereza kandi ukayabonera ku gihe. Rero ngira ngo nawe uri umunyarwanda, mbere na mbere yuko turebera hamwe ibiri kuba muri Republic iharanira demokarasi ya Congo, reka tubanze dusubize iki kiganiro inyuma kugira ngo umenye uburyo ibintu byifashe, hanyuma utaza gucikwa n'ikiganiro. Reka tubanze dusubize inyuma gatoya ibyabaye mbere na mbere yuko uyu perezida wa Republic iharanira demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi ajya ku butegetsi. Ngira rero ubwo yajyaga kujya ku butegetsi ibyabaye nta bindi, ni ibintu mwagiye mwumva cyane ubwo yari arimo yiyamamaza, intego yari nta yindi, avuga yuko nibamara kumutora azahita aturitsa igihugu cy'u Rwanda, umujyi wa Kigali wose azahita awurambika hasi, calm down, ndetse agakomeza gufata igihugu cyiwe. Yari kuvuga yuko intego ye nta yindi gusa ari uko nibamara kumutora azahita ata umujyi wa Kigali hasi. Ibyo ni ibintu mwagiye mwumva cyane ubwo uyu perezida wa Republic iharanira demokarasi ya Congo yarimo yiyamamaza, inyigo nta yindi, igitero nta kindi, ari uko nibamara kumutora igikorwa cya mbere, igihembo cya mbere azaha abanyekongo ari uguhita yataka igihugu cy'u Rwanda, umujyi wa Kigali wose akawurambika hasi. Ese koko ni ukubera iki nabwo ku rundi ruhande wagaruka ukareba kubera iki uyu perezida wa Republic iharanira demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi bakimara kumutora ibyo byose yari ari kuvuga yiyamamaza byarangiriye aho ngaho, ntabwo yigeze yataka igihugu cy'u Rwanda habe. Ngira nta n'igitero nawe na kimwe wabonye cyabiguhamiriza kikwereka yuko Tshisekedi
yatatse u Rwanda cyangwa se cyakoze igitekerezo cyo yarakigize cyo kuba yakataka igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko nibamara kumutora intego azaba ari nta yindi uretse guhita yataka Kigali. Icyo ni cyo gitekerezo yagize ariko ntabwo cyagiye mu bikorwa habe na gatoya. Nabwo ku rundi ruhande ukagaruka ukibaza kubera iki yaje imbere y'itangazamakuru akikina ubwo yari arimo yiyamamaza, avuga ngo nibamara kumutora gahunda azahita yataka umujyi wa Kigali ntiyatake. Ese yagize ubwoba cyangwa yabonye yuko nta mpamvu zifatika yaba afite zo kuba yakataka igihugu cy'u Rwanda? Ku rundi ruhande nabwo ukagaruka ukareba ese yaba yaragitinye ariyo mpamvu atigeze acyataka? Urumva nabwo haracyarimo urujijo rwinshi, ibintu biracyacanganye cyane, kwibaza impamvu uyu Felix Tshisekedi yahoze yitafagura avuga ngo nibamara kumutora mu masegonda makeya cyane azaba yatatse umujyi wa Kigali, yatatse igihugu cy'u Rwanda, ariko ntabishyire mu bikorwa. Noneho ibi ngibi sasa rero byagaragaje imbaraga, bifata imbaraga ubwo ejo bundi uyu Tshisekedi ngira mwarabibonye ubwo yajyaga muri Amerika agatanga ibirombe byiwe by'amabuye, Amerika aba ariyo ijyajya ibicukura kandi ubundi mbere byacukurwaga n'Ubufaransa. Ubwo rero sasa rero uyu Tshisekedi arakimara gutanga ibi birombe by'amabuye mu gihugu cyiwe avuga yuko bigiye kujyajya bicukurwa n'Ubufaransa, ngira ngo noneho Ubufaransa nabwo nako mbere byacukurwaga n'Ubufaransa ariko akimara kuvuga yuko bigiye kuzajya bicukurwa na Amerika, ni ibintu byose bihindura isura ku buryo na Amerika nayo bisa nkaho yahise iva ku ruhande rw'u Rwanda igatangira kugaragaza yuko igihugu cy'u Rwanda kiri mu makosa. Kandi nabwo ngira mumaze iminsi mugenda mubona yuko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu gishaka gufatirwa ibihano bitewe n'uko gishidikanywa ko cyaba gifashe uriya mutwe wa M23, umutwe witwaje intwaro. Ngira muri kugenda mubona ibiganiro byinshi wagera nko kuri YouTube channel ya Mama Rwagasabo ya Mutesi Scovia, YouTube channel rwose inyura ibiganiro byizewe kandi amakuru meza, ya makuru bimwe yose aba yifuza kureba, noneho yo inyuraho n'amavideo. Uyu Mutesi Scovia yibereye muri Republic Iharanira Demokarasi ya Congo ari kuganira n'abagize uyu mutwe wa M23 uburyo ibintu biba byifashe. Nimba koko nawe ujya usura iriya YouTube channel ya Mutesi Scovia, abagize uyu mutwe wose wa M23 abawukoreramo, urebye neza wabona ari abanyarwanda koko nk'uko bigenda bigaragara, niko twebwe tubibona. Uyu Mutesi Scovia nimba koko ukurikiranira YouTube yiwe channel Mama Rwagasabo, niyo YouTube channel inyuraho ubundi amavideo biba biri kubera muri Republic Iharanira Demokarasi ya Congo hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ni YouTube channel ikunzwe cyane, YouTube channel bashyira amavideo menshi isaha imwe gusa, video yaho baprodinze ikaba irebwe n'ibihumbi nka 40. Iriya YouTube channel iri kubona amavizi menshi ku rwego ruhambaye, noneho no kurusha Rock yo urwego iriho na miliyoni y'abaviewers bajya bayibona. Reka dukomeze tubihange amaso rero, gusa igihe cyo nuko muri Republic Iharanira Demokarasi ya Congo uyu munsi cyangwa se uyu mwanya abanyamurenge bahatuye bari gupfa ku bwinshi ku muvuduko uhambaye.